SHAIEW time. Hello, vlog, welcome back to my channel. Umar lokal. Tapi lah kini video ini discuss sepang kini ke jingrwai SHAIEW. Kabalar wai da ipado aki. Hai vlog ya pado aki pilatip kum vlogger tementa ipado aki ilalong kum isinggar. Berhaki vlog jong ipado aki nila jusnyo ba yong be SHAIEW te. Hadirin kata pada kani ka kentien SHAIEW haman ba kibriu kyo iya ipado aki iong be ya kata ka SHAIEW te ipado aki ila sindon pen pimi sindon da ka jingrwai SHAIEW te katno kata ka jingsyo nat mo ba ipado aki I don ya kata ka mese manchna jingrwai na betaki fan jong I na betaki nong kersan jong I ki badagi kasi te katno ka jingsyo nat mo bar kani ka jingrwai ro kalong ka basnyo nat hi te sailis ngap ya kani ka jingrwai kibom pada bersengap bat kito ki fan jong ipado aki kibar dep sengap ya kani jirwai sak komen na comment section pisnyo kumno ya kani jirwai pisnyo tenan em sak komen bat kleban komen te yam tangin ya sengap ya kapat jong kani jirwai jong ipado aki. I chase my dreams, the hills sing along with me. SHAIEW. Hands up high, move left to the right. SHAIEW, party all through the night. Geeks laughing, elders groove. This is the SHAIEW move. Te perlok ya mentangin ya discuss pacha pang jong ufrenzi hoi perlok ufrenzi ula jan cross ya kata ka 1 lakh subscribers kitu ki pompat depan subscribe ya ka YouTube channel jong ufrenzi ke like subscribe no kloy kenang ba in dap kloy ya kata ka 1 lakh subscribers mo perlok te perlok ha ka por banga sna ya ka ni video ka YouTube channel jong ufrenzi kalong kumni ka dang duna sa si kendai sebab ngut kita ke subscribers ba in po sa kata ka 1 lakh subscribers te kito ki fan jong frenzy ki badan ha kane ka channel but ki bom pat subscribe ya ka channel jong frenzy nya ha like ha ka YouTube channel jong frenzy but click ya tu subscribe button but sa turn on ya ubel but sa ka we perlok ka basnya tunat ba ka jingrwai shirta ka badai ka jingrwai jong frenzy but jong job kala cross 2 million view ha ka YouTube te perlu kenapa pinjau ya kecil rupa pertama jong frenzy kiba unsa pinmi nang ni sekmat senyap ha salai subscribe ya YouTube channel jong frenzy kum kadak ka ba phi support ya ki local artist kham tam na kabta jong frenzy ubatri sitam te perlu saya kerchan be ya ki local artist jongi dak ka ba phi subscribe ya ke YouTube channel bat ka ba phi like ya ki video bat dak ba phi share ya ki video dan ki music video jong ki local artist jongi te tangum ta perlu ngin saya kedu pada ka video ku belai sibon. Thank you.